E whataro whatu whawhailoa e tu le neia fia file nai tu le tino kiriso. Ma lo le soifua manuia, ma lo fo le lange ma. Tatou vi ia ma whaftai le tua si ese le neia fiafi. Wa o mawhai ei on na tai mai fo isi tau soifua la le, ia le ngatai lea. Ia, se ola foi, ua maua le tatou se ta inga foi, I dungo nei upeng ta whai langi. Ia o wale whasoina, tatou tala noai. Na na fionga malu le ne fiafi. Ia, tati tono le sa manuia vai aso. A whawhenga I maruenga ma tiu te tau ave fo isa iei ne vai aso mon pena. Ia, fone ne te wha taro fatua I le grace recipients. Mai iona vaenga ese I o lava I le witi. Ia, wha mahalo te fone ne fiafi. Tatu whatasi fo I male. Sunga taitai. Grace recipient, ia, fesa fonti, ia, paperito ina, ia, sione, na tupu, sunga, ia, maro. Pe kau de malosi, ma le lua wha malo pe, unu kau wha moa. Anga malo. Le toa. Le toa. E masaul va, so le kau kia, so le kapua ingas kakuaku. Ma ele au, ia. Ai era ora puro fingi kama saka aluso sei so no karu kunga ka longa fape le koinga le standard ma le level le ngo que il fa longa se fonti de menoli al tatu que le tatu pula yo le ka ku ma te le tatu Ja, kan je precies over op de misschien nooit doen. Ja, van dat je toe komt man weer omhoog hier. Kom maar vervangen belangrijk. Dus je wordt koffie ka alo, ka va ka alo. Ja, wat ik zo voor maar manos. Ik naam me van ping ja. Anyway, ja, geef je wau fo ka kusi masangi ya kopo ilon mata upu fa ya le fa to mai de vai aso ta duai ili fai upu e se fulu longa la ngi su kasi ili se fulu marfiku ka ko fa mai elo no mata upu fa ya ka ki ku ele sunga to ina mole feta winda na le fioma ya le tua ya pa tai no sunga pa tonu mole avanoa ia a ole faita wina nei ole fiong pa ia le tua fai po sumatasi se fanga mai fai po sumat fitu ole ia ko po fa le au soe au to te fai po ole fai upu ilo nauso ma fa masino ilo nauso o fai upu o ia ile tula fono ma fa masino le tula fono a pai foi wa fa masino le tula fono e te lese ana le tula fono a o le fa masino yai e to tasi lava le fai tula fono na te mafai on fa ola ma fa sioti wai e o e te fa masino I se tasi fa auta maia o to o e fa yane o le aso po taeao ta te o tuai le ai po le tasi ai manonofo ai I le tausanga e tasi ma whaatau ma mau ai o loa ai le iloa o tou se mea e tupu a tae au a wā PCA lo o tou ola o le puao lava lea wali ali mai se I tuaso I titi o na mau ai lea ai te tau ono o tou whaapea a fina ngalo I ai le li tou te ola ai ma tātou whaia leo mea malea mea a ole nei o tou mita ya o tou upu wha mawalunga e le anga le mita wha pēnā umalaba o le nei o le wailoa e whai le mele lei ai le whaia o le anga sala le ia teia ja teia tu sunga tuina mone na ona foi la fiong pa ia le tu nei a fiaf ia nga ko masang ia o ka ko kemple na sa wai o pastaro ya makuia le foi la sunga ki ke amakai foi ka ko fam karangania fiafi ya para fo de meu lo awang me ya ko po foi nei ya fiafi longa pa yu pusul ka se ka sufi ya
Ka we la sunga Kim Plana. Kilo hanga Kim Plana whaonga tua te rungu. Ka kua sa ke dan kupa. Afui, matango fiele vaenga ole fionga pa ia ale tua. Vai tua ile au te lenga o le vaenga a tua le suka se su fitu fōlinga mai o se lapata inga, o se whaatununga. Ile e kālesia po tangata Kirisiano. O lo peilaonga e whai upus fumaltasi. O se lapata inga o le meanga e whasa moa inga o le whiwhai upuai. Ki kilo whasa moa le whamai. Le au soe aua tau te whiwhai upuai. Ia, ma hai fu ile ngā whasa moa. O se upule ke le whaalonga i whao ngā ska kai ngana as whaiso. O ngā leo te loa ai o kam whaingai ko i ngai whasa moa. Ia, ele upule ngai ai ngā a whasa moa sa o paper fresh o se mea whapea. O le speak evil against one another. A le whamera uri ia. Aua le whiwhai upuai. O le mea mua mua au ngai lua i ngā o le whatununga. Longo i ngā whapeos whatununga fōlinga mai o le tūlanga le a le ua iai le e kālesia. Ai o ke whimunga o lawa auanga i pasi loa le mea lea pe se kalafu ngā le masangi tātou sa mua wa i le whai ia. O te whai ia. Kuso le mea ngai au ona mana tua i. Ele ngangalang kuso kuspa e pe on whea tua ole upula vai mua mua whai upu po ngi whaaputunga set of words makas whai upu e ngangai ka akia ele wha mamawhare ngā whui vahenga. Ele ngangalang kuso kuspa ia ole upu mua mua lava lai ai. Ole not. May means do not. Aua le whiwhai wai. Ia au le whasa moa la ngai makar mai le au soi. O le winga na lau kala. O nei ngalo le whai a. O le al whai a le ngā. O le uso. O le au uso. A le whai aku ia Iakopo. I la wali ia. Aua le whiwhai upuai. Po le aua le whemui mui ai. Aua le whetu iai. O whiwhai upuai ngā pe on vaku. O se upu se asa kak whaaronga whao ngā i kemi ngā ua o ngā iau ia. O skasi upunga o tiska vaina ngā ukanga uia whao ngā iau ngomoro o vaari kusamoa. Whako o ngā mangkue whai wha peritani lea onga. O kere i study i le kuspere sa mo le upulea o le love each other. A kango kai a whasa mo sa o whialo lo whahai. Which is, e se ase a whui wha o le upu sa mo na whao ngā kuspere sa mo le whialo whan. O ila, o whi upu wa ila, a le whi mera o whi whai upu wa, rongo inga, whai e lesi ia kala o lesi, whai e lesi kala o lesi. Lea la whaasa, lea la whi mai ia Iakopo. Aua, le whai e lesi kala o lesi. Le au soe mai le au soe aua tu te whaia fua kala o isi. Ongo le mea ngā lei i. Mea whakoi, aua le ngalo le whaia. Ongo inga every time, i kongo le loku, o kemi e whaia o e kala o lesi. O ngai whaia o e kala o lo uso. Ngai whaia o e kala o lo tu fine, o lo tu ngani. O le context lei, ele o tupu i le vā o le lotu ma le laulangi. Pere o kusi vea kupu i le laulangi. O lai tusi i tangata Kirisiano. Mea ngā la whai mai le au soe, aua tu te whiwhai upua. E whika kura i le upunga le wha Samoa ko inga le whiwhai upua. O le upunga e sau mai upu e lengi e lua o le kata ma le la leo. Kata means down. A laleo means speak or call. Longo inga, like stop talking down others. Awa ke ku uai laro iskaka. Mafu favole le faunga le faunga I falling on my family skama lo le skama teira nga. O vaenga fa me kam vonga fa poku I fa poku o le karang o le kam fa sa mo ku ia kala le skama teira so na fa ile mele tangata fa fai upua.
whapoko i lea paka, i lea whale, i lea no foanga, makala ngoa ai mawhai ei kala, o lesi fo i tangata, o le mafutanga o lātou lava, lesi fo i kerisiano, o lo whai o se kala fo ngale e ti ngā ai lesi ka ngaka, maka o valea ai lesi ka ngaka, pe o le winga ngā, o le mea le o le katala leo, ka ngoa u whai pe o savea ele i savea nga o ka ua ka ngoa kula o i ponga o savea mea ele anga i savea mea ki nga i savea mea a muli ange i loa e pasta ele fia no way e fia a le ma eika a le keva e fia misa o le kaungu unga ngā me o le katala leo kaungu ngā me o le whai upuai le karangoa se mea le mea ngā me le sko inga ale e sau kala le e whaia about your brother o ngai whaskala se whei o ongo kako Cristiano la se whei oe e ke le angsala o le angsala o le whai ua tamai aua le au soe aua to te whai upua it's a mutual thing whai isi upu I whai o upu I mawhapenga kusala kango fa kuse pese I o le fe mai ia kupu taluai ono o tou le ainga taluai ono o kou le usu o le mea lea au le tau tala fa leanga le tasi I le isi a fa pea ele ai sa kala le fa le si usu au fe sa kala ie langa e kele mea yang salai oe a koe ki ngai o ele se mau pupunga le se le e mau ai a pangale o leski siang peu it's like a pese mea ai ilona nganga se mea no it's like a food for his soul like if he can't say something about someone else pe se mea leanga pe o ki pe ale fiskala fiskaka no wonder le ala me fakonga fe mai au la usoe au fai upua e kele o ki pele jo kala au e loanga o le sio uso por sio ku finge e kele o ki pele jo kala fai I ka fa piku o ka si ngi ka a fa penga ye le lokule le o ke ngi ya kupu possibility e ia foi ia sungi but of fact fingi lo ko misa o kala alanga o kala nga leila lo category leila lo fai upua o le sifa pa langi nga le fa pa langi le upule katala le o le slender o le sifa pa langi le sifo upu a koe fasa mor ki Apollo le upunga Diapolos Greek a fa pa e que fio sujes fa pa langi ke fa pa langi the word is slender a koe fa ngofi o le muy ta faleanga iwe o ke muy o le muy fo le siusu o muy fo le siusu ia oi va ele ma ayo fa ko nga fa inga pe on va the very first word il fa upunga full kasi ile ngangang kuspa iwe o le upunga mei malole me saulo male katalale te longo inga do not slander do not gossip do not speak evil against each other o upumanga la fali liu ele upula ase ame o fai e James ngakala longo winga o lai ai kongo re kale se ke minga a fa pefo ele o yai o fa kongunga a o ke mi ongo fo ringa mai wo e fia katalale o e fia muy au wange e fa se onge e muy pe a fa penga ele o yai a fa pe o la o yai lo inga stop right now o lo inga ngal fa konga do not so pe o le amakanga nga o le vaenga le kasu fiku ile va ai atu ai a fa waulo faika no it's full kasi a feskele su kasi la usoi au to te fai upu fa mai lola ia le asia le anga o le fai upu ilona uso
po o le mui lona uso po le speak evil against his brother famelo la ia ma fa masino lona uso mele ele ulo ka kole fen mele ole wo fai upu o ia ile tula fono ma fa masino ile tula fono karangol tula fono we talk about ile upu ale tu karangoa o ka kosolia male faia le fina ngalo o le tua afa pe ekele faia fina ngalo le tua longo inga ngai ke against ile fina ngalo le tua ala fina ngalo le tua ole awale fai upu awor famsin awor famsin uso ol tulanga ngai inga ole fatonunga longo winga ole ale meta ua ile mele pe kusikala ole ale tula fonu pe va pe evave ile su etato Leviticus fuluiva su ongo ngai upfa pe no feita o mutato fa mai aua ete fea luai a prake lola ia le fa popo ele translator le me fa fikawi aua te fea luai I lo no ma efe ave a itala kusere ise tala pa kuar kala nga famis wanga me ave mai aua te fea luai lo no ma efe ave aua foi ete moli mau pipelo ile lua te tua oi e oti ai oia famelo la iorkala wa o Yehova no inga o Yehova ya nga kala I olea aua te fea lua I lo no ma efe ave aua ke fai se moli mau ele anga ilo tua oi o ilo kwa oi o kanga ngai mau oi o le skirsiano nga ke rua mafuka o le skirsiano nga ilo oi ma ilo foi e oi le rava mai o ke fai se moli mau agree le me nga o ke fai se kala ele anga ele stangata o ke fai se moli mau pelo fatstau le stangata se me e otia ia se me tinga aina mama fatia inga ia wa o kula fongola nga musi e ui lava o Yehova nga kula fongo but that's how they call it kula fongo musi al kula fongola Yesu ia por fenga kuai al fenga fo fa mengara Yesu le Mateo fiku fa mo fa me au tu te famasino atu ina ne I famasino ina o to longo inga o le te lenga la nga me umare ki ko no inga et taule iskirsiano ona alofa ile iskirsiano kau iskirsiano alfa ile iskirsiano ma ia si skala nga si va nga tato o mga makakoin onga le fai me vakasi matato onga magara fea magara malo o le sifa ilonga ke ilo ai le loko ka onga apenga su sa lo me mo ai le doctrines ma leadership me apenga what they teach mero la ia vai tangata lotu e aka ko loko e fea lo fan e fea fangi ka lo e lo fare si ko inga risko inga me silo mo e fea lo fani ia tangata I kongo lokunga langa o le love each other po le unity o le results nga o le o onga sa that's right it's a shame when we claim we have the right doctrine I feel ka ko ma fe fai wa ita to that's not a result o le right doctrine langa o le upo le tua e fa sa ma fa ton no ta to wala a fa pela o kupse me fa pe ngai konje lokula la claim is all la doctrine no inga someone is not listening someone's not practicing someone's not obeying ile upo me nga le fe mai I fa upo le a fa pe e fai upu o ilo uso ma fa masino ilo na uso o fai upu o ia le tula fono longo inga a le uskai o le mele o wol fai upu ai longo inga o le uskai o le tula fono le uskai o le upu ale tu pe ka u fa pe nga le mele I fa mero vanga mulmul fa mai a fai fo I wa e fa masino le tula fono e te le se ana ile tula fono a pe o fa singor kula fono e kere uskai kula fono a o le fa masino ia io se wa kula fongo le wa kangia mai pe o le upo le kula fongo a le la we kan fa masino le kula fongo e pe fa pe ku ka kan wa le wa ave kula fongo nge ke u ka ko a pe kula fongo mo se a le lor kula fongo fo ngane
ko o poderi no hala a fai de uskai longo lo le uskai fo ngai deri e kulanga ya mai le mengon fe au fu ya makai ni he fia que diro nga o kasingi fa peang o fa ku kino sola kasingi o nga hi ka ku kar nga fa sola fio ngani e mai fa fica o dia nga folding me ya ka ko pe de se fa fica but ko kide fa fica but we never put this into practice it lema finga that's the problem he made and he no overall ki don me ya o ta so nga le ma o nga le but into practice wa ku fa finga ma ku wa idea ya and that's the problem. Kay pia mo, ya fa kay mo ay pia mo la kapi, fo ya su la ka ka. Ya pe di mangi movie ha o vai so ako ya vi fa ngana sko. Ha le banga nga ya movie ha no fi fi ya o sa de ina. La fer ka ro. Ya ma se me fa. Que fi o vala au le movie ka se le se fa. Ya ko nga me la ya fa pe. Ma nga yo o nga de o mangi ngo foi. Ya le ai. Ongo le practicing aku kongo e kare ya e ka wanga fai ma fa ka wa ke do se me fa ka lo fa ya ku ska mo se so ya ku fa ka kala ya ka fa ka ya wa ali fa ya no mai ku poi per ko nga fa ka uni ya pues na ku no ongo le mai le ku pa ya nge fa o le fionga le tu e kupu fa tu le tau longo aua ka ko ke vai ya e vai ya an pe yo le pe da do me lo fa ni po longo aua fa ya yes fa longo pe ina ia aua e holele e rese tanga tai e se sa o peña nga me fai le soifua e alua pi ya nga se fa mau ki fuanga o ki le onsa ale funga makai ka ko fongo ka ku o le menga wa ele ke ku horanga o pule fingo pa ele tu ole o ku pul fa tu ile tau longo le nga ka wanga longo pe ha so ele nga ka longo so ka wanga le fa longo ya so ya nga la fu fe medikus ya sau ya kia fa longo ma fa nga fa ku salula ile ya e ko nga fa de fu nga le ma kwa salika e fa penga ya armena le fa lungo ai le fa o fa le ko voi dar me e fa le fa lungo le ngi o ko i ngoki parla ke ko fa ka ngi e no fa fa u ponga le u mo mai makua ele fa me ngoki parla mai makua ngonga makua ka ki ar me le fa lungo le Yeleli o me o me ki ma fa wi fa fenga ese ia ka kusame o ingai kusame lai lo os fa ia loga koi makangi mafa ese mo react ka me ranga ka mai le carry foi le o matua e Mercury la pepe lava le Cristiano no ai ka mu malu au e Cristiano la fa wa ila marfang susu so meranga e mo mia e tato e pensa ngo so tu le fa long o tu le tau longo ma o meranga mo me tu por fa tu longo ngai fa tu ina tato fa long pe kere lo pole ase e ke longo fia wa you know anga pongingi man ko nga wa ele ai wa vai ya fa penga malo wanga pe asuso o ngei kai me ka nga fa longo ya ele ko fa longo lo nga kala misia o e la solulu misia la sfalele misia la sa lua kolu vai aso e kere ai fa pe fa pe foi ka wa sa ku ia makua
polonga ma ponga leve ia ele savalinga faleanga ngata tu o e masi sei o e mai kaika o e vai wa makang se me ke ma fa we ele o faia silo makua o kala o e masa salu e ia o langa i kasko inga longa kali ia e o akuloa me e se pula la kamalo e aja o nga wa misi tau long o le tupu fa tu o nga luenga o le fa tu e ka unga fai yes ia so ile lave ina la tatou mai le mea lea o le fa amsino ina o le tulafon e le fa solunga inga malele ana ina o le tulafon e a onga fa sa o mai le mea ngai lunga o le au o fai do not slander ia ma pe on fa meso ko inga au le va alfa ya au ni o le mea la vanga e ngalo al tata e ngalo il faltino la a fa pe nga e so usu ngalo fa nga o mai fa kasi ka mama kinga kas ele kai ngalo ya ui ele mga umiasi serak fa aku so ne vai o lo uso ia afa ke o ngalo ya ele se mea pe ele ngalo va fa ngalo fa pe nga fu il fa le au sila ke ko ngalo ya o ko inga ke fa on kala lo uso e polo makua vo nga e mulunga o e ko ngalo ya nga ia o ia o lo uso o ia lo kufinga so things like that pero nga application nga i singa trusle a fifi i le feu pusu kasi awa ki kilo feu pusu lua tamai e to atasi lava le faitu la fono na te mafaya ona fa ola mfasioti melo la ia o ai e oe e te fa masino isetasi o I ka mai ai le ai mase avangoa e ke fa masingo ai you were not given the right e ke fa masingo e le ia so ngor foala fa masingo na kasia le ngora ai nga yo vale le foala ai ele no room le ai mase avangoa e ke ngo fa masingo you're not given the right Paula vale right nga vakia oi ole right ta oi matari mafine ole tu a se right ke fam singo pe ole sa que se foi le fai so e a tatu ka ko kare si o mokusi mari mokusi you can't point finger lo a ko fa au ele se meke ele se fa ke fam singo i fu kasi lava fam singo e to atasi lava le fai tu la fono na te fai ona faula ma fasioti yo ka ko lo ma po kasi nga ole to lo nga ole nga fai ku la fono e fai el mele ol fam singo nga ia fai el mele ol faula ma fasioti e ala nga faula ongo la wa major requirement ol tu la fono e ala nga fasioki wo soli tu la fono le la fe mai ko kasi lava le fai tu la fun e le ka kong fai ku la fun o yo val fai tu la fun mai lo la ia le o fasili le e ke le fi fa longo o ke le fi fa longo fe mai o ai ia o e te famasino ia wa afa pe si o fi famasino ask yourself this question pera pe o se me nga le fia ke fa msingo o te famsino basta se me ke fisa ngo la le fa kusa nga mo famsingo sini le ka ke mi ma le ka e famsingo nga le ola se fu e de bede le o fa mai ka se famsingo le ya manga ruenga e fai la se ku kilo de ngai ku yo mo afia I bele mo I think ole mela e kuli e James e Jacopo I pe konfega ko keep it in its context ole va ole mele ma ia uska ia le kula le fakonga le ole
o le aua le whewhai upua. Wa e alanga whai e oe peonwhak, e alanga whai e oe kala o liskangakas, o liskangaka, because you think you're better. You think you got a better idea, you think you're right, you think you're righteous, you think you're more holier than that person. You think you're entitled to do whatever you want, to say whatever you want to say. Mela nga le fai mai ngi fermenga, because when you do that, o mele le kupu I wa e fai upulo uso me fam singo lo uso ngoinga wa e solil tu la fono. Wa e fam singo tu la fono. Afa pe fam singo o ku la fono. Ngoinga ke le o wava tu la fono. Ke le ana el tu la fono. Fakeka inga la per ku la fono me Yesu if me au tu te fam sino atu. Ina ne fam sino ina o to. Ya afa mai ya Yehova ya Mose il fen ko mai. Au te fea lua I lo nuuma e fe ave hai. Tala. Au fo I te moli mau pepelo I le lua te tua. Lo ingor kala funga le au ke moli mau pepelo. Ele va peolo la lua o kala ngor kwa oi ka oi kala pepelo. No. O lo walu fai kala o lo kwa oi. I se e faleanga inga I fasiokia. Pe ka fa pengale ngangale pe o walu fasiongi. Kakaro sa vea mama. Fai se me ke le anga ai. O le winga ngale o le tala le. Kusa leia male mele. Fai e su fai ngafo. Longa winga la o le au te lenga o ngamea uma. O le whakongunga le ka o le polo inga sili. O le fair fun. Fun. Le fai mai e alofa I lo tua. Mua. E alofa I lo tua. Ma lo tua ato. Ma lo malo si ato. Femerola I alofa I le tasi leisi. I alofa I lo tua. Oi fapi oi lava ati oi. No way. Le eisa vango em whainga e alofa le si kerisiano. Pea ele alofa I le atua. I le context le verse le James le kan ngoi kong le loku. Yes. Ale menga le ngu. Longa fu ile o le befu o le ngu. Yes. Afu Paste il fenga in kuai a ka ulo I sala elu o tangata o le tua. A ka o tangata o le tua o sala elu fenga foula. A ka o kanga o le tua. O le ikale si loku le. Yes, loku. So same concept. Ya o fe punga sul lua. Nga fe mai. Kasi ale fe tu la fu. Longo inga ele o se ka ko. Ele o se fai a onga sili, ele o se fai fe au, ele o se koi inga, ele o se ki a kongo, pos ke siang o Yehova. Le fai tu la fu. Onga ia fu e fasi. E se ma lo sirkala le. Onga o le kar ngoanga ile atua. O fe mei, mankuare fe mei ia il tala. O fasi o kangaka. Fe mei fu ia iskaka o le atua alofa. Ale fai mai ia mele to tasi fai tu la fono na te mawhaia o na whaola mawhasioti o le almele ali kalangoa I le alofa muti vale alofa tu no le atua ma le whaamasinoga tonu o le atua he kills sin he cannot compromise sin otherwise he's not God because he's holy and he's righteous he has to kill sin that's why Jesus died ia per fisilinga no fa ko e kere fi fa longo ka kere fi fa longo o fisili mai ka o fai mai ka oi ki fam singo ia a fai mai oi ki fam singo ele o me vole ke kaunga mala le ka ile mata o ti o le tu o ai le tu fisili ele mo fo ka o ile tu mala le tu o le tu en fa o le fosioti o le tua pa ia e te tau ona matua mala le tangata I le atua ona soani le ia te ia I winga ia hoi mea ngol me o le ngol me o le abo le skaka o le fe abatai se ya in maka upude ngai in maka upude kan ko nga o sili ko fam singo o de wi fe ngai lunga de upude fe ya anga elis ko nga fam singo fo ko pu ko e ka de si fa fam singo ngo sem ka up ke la o man ka upudo fa fam singo
fa mai ia mera nga ne me kuspa ia nga ku fam singo mai na pa i ke wa SME e no mai ia ne ra ku fam singo mai a pe o de wingor cara de ping o si de ko de vi fe in gotcha de context fe ka ai aku me ne cara si e ke mi fe ka wa fa ia mai na ia sem ka pe fa ia fa pe ia ra ma ia fa i ngane ona ia fa me do na ia le ku mai ia nga ku fam singo ana fe me kuspa ia de o ngi fam singo o de ku ia o koe ngā mea pengana ia ki bei o le nganga ia ki ria re pomi le ai in ke ua in ke u ki ka alo sisi le vare ngā whape e le asisi whamsingo ngā o le kua ai ku uenga i mea i e kakauanga man kofoi le pe o le si upunga fia pe fa sa mo pengana me fa mai test every spirit but a fainge e kaka asunga mea fa me e whamasingo but that's not whamasingo na na fa mai false teachers need to be revealed, need to be exposed. O kaka o mesi kaunga fa aliali. So when you test every spirit, o lo ska inga le fa konga le fe mai apostolo Ioane fe mai test every spirit pe mai le nganga o le tua a testa kula ele mai le nganga o le tua kau kanga ngi me ange wa kele ia kanga e fa yes pe on le me o kasinga mata fa yo I kele ale kalesia ya so nei ele nga le teach the truth. You gotta guard the truth. You gotta look after the truth. We are keeper of the truth. E kausi e lota tolu pumoni ma kausi ese la ngale ese me pixilinga ka alu met ki apolo because if he abolished that, he abolished the whole thing. Ole truth. Peile mai le vala makanga fe me kala a sakangi. E moni e anga fai aku ia so that's the same thing happened today. Or the question or the tula funu pe ka ko vai I fe mai if you question the law, you're not ana the law. Ele ka si ele uska io ele law. So o ka kola ele ngata ia ta tau no tatu lole le upumoni. Ai tatu leo hina foi le upumoni. We're not just keepers, we are defenders of the truth. Meanga mga omia tatole fa'atua ma fa'atamatane ma ono sai langa upuia ma wakala moia me fo fia poko kakala kiki fe mai nga mea ele kalanga kuspaia wa peon fatu we love to sit down with people they think they got the truth or they think we are wrong. Mailo po fe sa le upumoni langa fenka. People are following us and people are following them. So pong ke ia lo ala pula se olinga ke ia ese se menga mun mule lo langa to mera me James tofo ia nganga so when we do that ele ko nga fam singola nga le karang James o fam singole karang James e ainga ma fai upua ile lunga ka mai ka kalango fai kala ole siusu plan me plan la infa pela so fam singale ye al merga ngoi pasa pe o la simo ku pulo ka ko mai fai ku sale ka un fa pe nga ya ile me nga that's o me nga ka nga yai mo le ngofu le le nga la ngai oi ile discipline le lo Alem cara kuspa ia kuse pe lema se discipline e longo le se discipline e pleasant ele se discipline fa pe o discipline fa pe e kinga e o I fa to e fa sa ya o kuranga nga ko nga ke vo fa pe si ke o fa me mai langa o fam sing no that's not a langa la fa to no ina to charge to test al mereka ngoya kopo I or ko nga meanga ele se ati na e mawai ele se fa amaru singa masele le mawai nga destroy nga le fa ale nga ina o le tino o kerisu or fai upu se fulu tolu no go whatever comes first time or 17 me lo la ile fa auto mai ia auto o e fai ane o le aso po tai ao ta tu te o atu ai ile ai po le tasi ai man no fo ai ile tau sanga tasi ma fa tau
ma mau ai o loa ma ngai ala mkanga su fa melo ai lei loe o tou se me tupu atai au a wā pese alo o tou wola o le puao lava lea wā li ali mai se tu a soi titi ona mau ai lea ia se kasi ngā o mea moni one of the truths e mo o mia le te fatu le tatu o le fe mai o lo wola wanga o se puao lava lea e ali mai se tu a soi titi ma toi mo watu o lo ilo ana pupu o waso e ke ilo ai fa o ngā le o waso o mai lava kemi e kemi ngā pe kau fefe ia tinala ai ngā pe ke ua ke ua all as it takes of aku tina o tatou ola wa yona au ele va pela faka mala we gotta look after our bodies but e ke fi o le skaka e o ki ale gym o langi maso healthy lele diet no ngara kala na hui au le tu ka ko ola ka ko kalo ya umi ka ko ola ya final le tu tit ke me se oi ke ko se xeme ya o ke mi lava na le ala fe mai ya ko po fa auto mai ya auto we fa yani ka ka fu ngai fa kong like they own the world ai le ma fa ia era fe mai ai le loe o to se me tupu atai ole mo meu kongu faiva vale le a fe le tua ese kongu fai be ngo ka sa be ngi ole nganga le ngo wola ngi sa mo o fai ia uli a ke ka ole lo fo mo le ngale le yo le li ole kala le ia ore ngi ka le ngonga ya ole pe sama ngai ale o inga me ngai ku a ya so ia wa la ko ia sa fa le o mai ia le kala le so se me fa ia ka pu le o le lo fo le ni fa ngo kala ma ya o ka ko ku pulanga le wi fa ia pe o pula ia ka ia pe o ia pule le yo pe le mele kusa can almost hear God say I le mera le fai kong mankua o kemi e fai me whaka o inga fai lo va moli saul and pai fai kong unga fai saula ko mo mai profit o le ala foringa mai le fai mai ia ko poi kong unga fai ko kong I ma o kai au ale fai mai lai ai alo vale a peor kala voile il faka a vala au ngai lo ola ngai o ia fai manga ia ngame ai ia na makanga sufa e punga ai le lo o to se me tu puta ke le yo ke mi ko feka wa ia e do a le wa mai e ke le do e ke le do de me o me ara ia de ka ke do e me ara e pude de ko e ke le masanka ku sa mo e mamanu sa mana tia pe vai nisio o tau ainga yo pe nga si ele maliu ti ele la vese konga nga mo e fia a fia la menga ko mar karfango ngo meranga le mai la so pa sa mai il fa punga sufa mai ai le lo o to se me tu pota ya e o foi ngi ka ke lo ka ya la skofi ka ke lo ka nga makanga luenga leiva pa nga me ka ke lo au se me pe o se ma fui pe la vesca vale pe mais esse pe we don't know that le la ve mai ele lo o con me nga o le si me ka wengar fakus ku so ka ko ola puā ola vale le upu ya ko fo me ma fo di masu ka sanga ole on ka u mi ka iko a ver fakus sanga ole bi se puā o wengar ngare e mo me ko e mo ai fo de pe ka ko ka no e le mi arti o upu de afion ane kala ngo ngi ai kala longo ka e que so good ale al me konfai na fe me fo sulima a te tau ona to fa pe a fina ngalo ia ile ali ta to te ola ai ma ta to fai ale mea ma le mea
A o le nei o outou mitamita ia outou upu whaamaualunga e leanga le mitamita whaapea o malava. Ke manguanga ia se o koe inganga i rea o. So se kongo e whai urang karawa pia. Ia pea oku ia ele isau Yesu. Ia pea oku ia o uola. E waila u fia sfuka usanga o lai o la koe. Koe ngā mea pia ngā. Peila lewe mai at stauno tō whapea a fina ngalo ia ili ali. O kulanga e kaunga. E fina ngalo i le. O le kalango mea ko po ia i kako i kua inga. Yes. Au lalangi ia. Le ora le mele. Le ora le mele. Ala pakala waka ka ingon man kompangi. They always expect the 4 million i le harvest de kasi. Ai tena pinga le wera. Ma kwa ese ya. Ya le o nga va mo. Ese la u ke le ro va mo le tua ia me. Ngore kuaranga ngai ko. Ngore tuanga nga silfi. Yes. Pero ko nga me nga fa ngai la plan. Pule ama pula plan. Fa pia ai ama pe failo ka inga malak fanga ama ko en kamik. Ise me fa sanga ise me fa. Ja. Mene wo kai do kai wo ka. Fuka de ka ko ni kuspa. So kami ya fa se plan na loka inga fu. E o sa ka insisto ai ko foi fa mam la me kamik. Ja. Fa makakal. Fa ma o ngore mena le ko inga from kalanga na ke dei do le ma ai o ko fo nga mai mo fa mena ka ko lo fo ai ke dei do mena ko e a pe mena ka ka fo ko ya ka wa ko ka ko u de li nga ro o ngola o me fa pe ali yai le finga nga no le ya ele pe o kala fa lau ia mai sa mo miki ora ma da ia anga de ye finga ngalo de ka ngur fa mo ni ka ya ia ko nga me fa pe pe ka o fe na va ka a pe o ka ula ia ka ko fa mo ia mai o le nga ngore di a wale alu no ia me su ka ko nga no me ia o me fa ia nga fu I ka maki nga ko do o le ye me le fa ka wa ko se ku me le fa anga do langa lo we wo sawa do langa technology e o ke ko miki wo ma fully technology au ka ngalo le finga ngalo le ka wa ngalo theology ala ka wo la theology de ko nga technology fo ngane ia po so ko fa po nga I su lima su wongo su fikura ko ye o fika wi fo ya ia se o me de le ka uma fai a ore fai e ka wo ke fo ia fam kala mai la fio nga de me nga le ia pe nga sa ngo pasta me nga le kakalo I me umalava te pe o te salo ni ole talo le no o le fina nga le tu wa o la se me manga oi aku le tua a ki ole maua mai e ke file mu asia la fu ol kalinga le tu wala we lo god no better than us va kulon me ke mga oi e ke le ko o e ke le ko ka pua I mai ka pua I me nga mga mai ia ko nga me penga le ala le fai or kala le a fina ngalo ia le ali ta tu te ola ma ta tu fai le me wa le fa ma wolunga le me o le fai o tonu ya un ma le fai or kala le a ta uno to fa pe a fina ngalo ile ali fa ma fa psu au le nei wo to mita ya auto upu fa ma wolunga kuso ole menga le mo I kai karango ia le kiwa a fe fai upua le kiwa a ngalo ia fa fine wo tia la to tane ma fa na wo matuoti le kiwa a ngalo ka makiva ongo faisi le ngaka nga fe fai upua fa mo lunga fe lokola nga fe mu ia au fa ma wo lunga ngala ngalo mai le meanga mangalo le tapu inga sili pe onga fai mai ia kopo iluma o lo fai pos fuma fiku mai lo la ia le o le nei o le ua iloa e fai le mea le lei a le faia
o le angsala le ia te ia o lo karangoa le mea lea i le ola tusai ma lo i loa a whawhai o ngā wakele ia mea ka koso solo e ka ankat whai upure mai o le ua i loa e whai le mea le lei a le whai o le angsala lea ia te ia a whawhai ngofia o kara lea pe mere ka uso o la vea o launga leave your theology le si mea practice your knowledge live according to your doctrine leave that doctrine not just fill our heads with knowledge you gotta put it into practice pe nga esa ngoa le la ne winga kongunga fai upu le o le lor o le mea maola ai you know one thing and you leave another thing you know it live it lo o le upumoni ola tu sama le upumoni ale o le lo le upumoni a sere me fa o le sala men o le sala la me nga you know the truth and you leave the lies you know the truth leave the truth e ka mo me foi nga le e de ka mo mai fa ki go foi pe me nga le wa de ka la o le ni o le ua i lo e fai e me le ka fo ni nga le ka ngo le fai me ai o me le de ka ngo fai e do ka ngo mar ko nga me po me no ele fa pele anga le nga but that's not the context that's not a thing ka ngo me le o me ka ngo I you know what you've been taught do that if you don't do what you've been taught o le sala le me nga kusa ko me nga pe sa ko po yuri eu ko ma au ko ko po yuri ko nga me la de la ka wi la ko nga me e di o ka ngo man me funga so ngo lo fa se me e di ko me de ka ngo mo me ku la fongo ma u po de ni ai ne anga kire fu interpret se ko nga fa punga ne pe u ka wi se me nga bai so de ke do a di nga o la sala me lo le me ton fa le fa ya la sala nga ai se le sa o nga me ton fa but in the context of me o le winga ka you know the doctrine ne mangu bol pa ko nga le tuang fa ya sa alo pasioki ngula fasioki uma awangi se me kilingi uma me ya la ku kamalo ki fa mai ole la kala sa ulu ngo se ma ngai ma moe ma fa I kaulanga ma ko fa sa mar ku ele menga fa kule tu fa o ko nga me va penga o ma kwa nga sala sa ulu lu mole li nga ya ole ale me ku ngako sa le tu o ko nga me va penga me fia ele fina ngalo lento fa que nga kunga no fa ko not everything e ma fa ka ko e sa o e o fa que se fa ngalo lento fa que inga la pe pa la il principle nga wa tu so ya saulo o sa on me nga fa fe la principle me ai lo me ka nga me sa ko fa ele fa yo lang sala ngo inga la lang fa saulo me e ka fa o me nga sa o nga ia ele sa o ku sa mare upole li o me nga ka wa il ka ko lo upole li la upole li fasioki uma mangu makanga kamalo lo fingi kamaki o me ola uma fasioki le upunga le li ama pera ngo fo loko saulo se mangu famelo ayo kala a kuspa ia gala Samuel mai e o le tua e loto i le usta ai le o taulanga e sili le usta i le nga o le mamui po ia o nga a pe ngo fa ku kara sa vunga kara le fa ku ngare fa ku sa o ka kuska inga pe a sa o ka ku lo le po le tua o iskemi o sa o fiuska ale fifa longo pola la kulola ia fa kulo ska inga a sere ska inga onga le onga le mala me va koi which is dangerous yes so knowledge of the word is vital to and obedience evi ia le tu ko vi ia le tu
inga ua sa ole uskai a fa ko sa ole uskai inga ua sa ole iloa ole upu ale tu ia le ko inga o fai non fingar amen pe on bele mai pe por fingar ngalo nga de ko a de fai ya ko ni fingar ngano de ko ia ia ko va ko le ua ka ko wa umar ka ko wo sufi ia ai ke do fo mai le ua o karkara le ia ko nga fo de fiku sai mo nga fion pa ia ko va ko pele ia va ngom muni le ia ka ko fa mai fo de ngia fiafi pele ngo de pesi me ko te ngola ia kai mo ra ngo era sunga le fa to ngol tan no le ia te onga le ase skala silia ngai lo awale awa mai ia ko po I awa to te fai pu iluma aku makua mai le upunga ia ngai kusa le center le o mea umai mafua le fai upu ai ma me mafua onga le fai upu ai la fai mai lo awa fai upu ai awa pe on va ko isi upunga la mai nga awal faya lesi le kala le anga lesi por awal muy lesi ia lesi in the context o le lotu ia fa fenga voi du mamenga tatu lo le ia le upu le tu inga ia onga ka fam sinoina le upu le tu ma el pesira o fa longo I o kaka kameki lesi asonga le leva ke le akome. We Christians should be known by our love. Love for each other. Pero kala ko inganga. Maile ile loko. E fea fangi kangaka. Alo faresiles. Ia o tanu unganga le pumoni. Ola fea fangi. O ko a fea kunga skala inga kusa ma no ko nga mai pas. Awa ne ngalo fa ya. Ola alfa ya. Inga kako mai au soi au to te soi a kebiso ia ole to fa pa ia tule tu samalta to ta u fa ftai mo le no ia na ua ma wat foi nale tu danga de ia le ko fasilia foi la sisitala pa u le nganga de fiafi le nganga de fa ftai men sai foi ma le fa soa ia ma le for fai na foi la fion pa ia le tua ma le una vai ia wa foi le fa fon mai o le no ia de ngata do tato I kalisia ia o tala masani por tala masani ia anga le tua fa manu foi le tua le sunga fa fenga ia me se foi to ina ia sio ia tato ele fiafi ia ma o tato ia ole tau unga lo tala no le usone ne ia fiafi ia fa manu ia le tua I lo loto soifua. Amen.